mitobidie ɛwɔ Savannah region kurobi wɔ efe ho Abromase ɛhɔ na me yɛ adwuma ɛna me hyi akrachi bi ɔbɛto me wɔ hɔ nom ana ɔso wɔ pɛ me ana am se bra wo pɛ me wo ne yele ana ɔso me wɔ yele but me pɛ ana am so they say wɔ yele besi da wase apɛ maka ho ana ka kyerɛ me so me de me nya abotre na mo wo pɛ me ana am se bra se no kora se wo pɛ me dia wo yele ama me no yele nkasa ampa ɛna wo frɛ am no yele kasa me no yele ne kasa ya kyerɛ ɛna ewie na ɔba no so ampa ne kuna ka bibi saa kyerɛ na me so me mente nti wɔ ma me nso me nkatwi ɛna me ne ka atwi ɔba ne sɛ yampa ekwan da woni problem ewie na buza sɛ bla se wo yele ate ase awie a se no me machi ɛna wo yele ye tu obɛsia afa bie maka ho ana ɛna wo so da bi me bu sɛn ɛnya mente na nante akura se na me so obeto me akura ase ha nya nkran ɛna de unti bia abɛsia akɔ akura fofo ase no ase akɔhye ɔba opɛ no ɛne tina me bu sa kwacha me se mama mbu fa sa adwe ne nsusu no ana me si yo mate ana me ne start tu anamon se obi ni kunu me fan se me nwia woni bia me boa no okaso woni sika krompa na me miniska me kwakopɛ bosia de ama no ana mekuta ne sa bedu 2 years we kura na so ana ho adwuma ne call form ana me se bla ha adwuma na call form me start wo da mangoelia ho enti yen kokuru be fend daboya yen kɔ ho ne ho bɛboa ho ana wo se sa ana me se ana agya me no kɔ ampa udi mechi ma ye kɔ honom enti wo kɔ na so unika eska wɔ honom ana me so unika eska me ma osika na me sika wɔ ne yere ho 37 million ana me so osika na ɛwɔ honom no gibi na fa bie ka eska na fa sika wɔ be ma na wɔ bɛpɛ ne yere ho me pa twa na ko ma ne bidi na me ma ne ma to dada na wo ma ne bidi to ana sɛ oh se na minnimu ne da enti be ma no me hu be ma no na o kyerɛ me se ne yiri ton bidi okay and enti me lodu ne ma no ko bia ma mu no na wa ma ne bidi pen ana sɛ oh na mama ne bidi pen wow na mama ne bidi pen ana mka ye scan e wo ge no ho no won gibi na o fa bi nya ka scan o fa bi nya nkola no wo fie na de aka won send ma de ma me ampa na otie ana o ye ne sa enti okoduru da boy ya ho no week ana me so me boa me ho na me koe enti me kwa na me ko pɛ dan ehanye ana me so bla say Christmas time ne ye committee mintra ha me kofie enti da ne die nie but car crowd be ye adwuma so nie ana me de ma ana me de me ba fie ana wo bo obi kunu ni dwetire me manis me say me so na me manis ka ye adwuma oh okay na me manis ka ni fie a wo si nyi oni ska pam ti manis ka de so olodo o de me de ka ho enti so de kwa na so ma miska na bia ho bia 200 million na titi scanner sem na make no obetumi aka se bia me call da no ma short se ndi bombo sia sei na me fanye nyame ya da no atuaka sa bia 5 months 6 months ene kula metwe ablansa na me saka ene ja me de me ne ye saade no ho enti nyame ya me call be 3 years ene me nya 3 months ene me nya nyinsen ana me de be fi enti 3 months ne china se minti min san ko bush bi enti time me call na me te ho sei anopa no obe ko bush ana me hwe ni di sam se bla me wo se wo mpena okroma sei enti me ko oba na obekọ wujo ba na makontokwa ana o se aden ana me se me wo se wo mpena ni nipa so mesi o se ante sa me o wo mbedi pa o de ben de bra me so obedi pa de na hwe abra boyi ne du pa ne ko okrum nya sa de abenya asem ana me de me ka enti me ka sa no me sister bi na ko no sister Rose o mo asema ye mo papa obi aka kire me se oba benya sei na me so me ye mela no entokwa na abeko ne se nyame anya adu na se onyi se ya sika na ma benya nyinsen no ana se wo kɔ baabi na kɔ pɛ nyinsen me pa twa wan kyerɛ mu se ai ko ye bidie no me feru ano na ɔwa Abromase no ana ɔkyerɛ papa bi wɔ se papa no ya awodu de bia na ɔmo ha ma adwene se mi pesika bebrebe sa sika da dachi minti mi nsuma sika sata no nya mfie bɛnsen oh na mo be 37 okay enti me mama nim na me pa akola baako enti ɔmo ka na masere sa enti oye na ekọ na me so sa na te de me feru aka ase media me kwa akọrọ papa na kira kwan nyame ado me kwa na me nya nyinsen no na me so me di papa no wa dance akire me nwia bi so o me enko enti ekọ no ka kira me sa sister to kwenti na ba ha se ana so ba se me so beboa me na me so enya sa bat me de mi hu no ana ye nyina esere na ye twa aso no ko na afu enti en di be 2 weeks ho na ye de san ba ekumase enti me nya 6 months no na Easter na se yen san ko hobim ene ye koe na agya me de maase anka ne mpena asem bi a kyime ne ne mwanam de me sa de ba akumase efiri honom no one me da 6 months na me ba akumase ne no one me nhia na biom enti me ko hospital na me nya 8 man wa gya me say de me hia be ma
se me ne be ma beda and I'm from say say no doctors for na kan and they say be an day and I'm fine ko to papa so am so dey medu de minti min san afro ka se me bo kwan ne wa and na ja wan film na jam tena be me nyame adom me wo asomwiem me wo wieye me nya 3 weeks no be hwe ne ba no koye enti bi oksan kwa akura na se ho no me nya be 7 months and obetwa mu kwa akra eno so be woni ma anya hwe biem and okoye enti okodu am se abla je se de me kana yampa ade na ba mu wo yile wo enti wo banyina wa me na wo nam na wo ba enti wo de wa kwa ye nya hwe mate ena meto enti 9 months no ena mo so mo ba beto akola ndi ne ma ye me ho ade aka wo breko na me si yo mate ena ja wo ba ye mo be ye bibia wie ye boy me fa na so oboka 2 tag panka me fa na say yeska but boy ye hum se system ye nipa ma ne biem o mu wie ye odi Wednesday ena ndo fa na bag no so wo kwa akra kwa ya ho bo abesene na wakwa akurase na me si you no koi enti wakwa na ga ye se so obesena kwa aye akurase dia me ne beko makwa kwa da papa na se ena o si you wate ena ye koi ye kodru akura na so honom ade be san boy be pie ensu obeto obefa ma pie enfra ma obefa ma pie na me sa blood wo ye di aboro so ntinya abotele sese mi munya hada mete ade me hu se wo ye bat me ka bi o se chinchina twa wo nya hwe ento de week pa na me bedi wa ma mi di nwena to wa so na de wo ye di aboro so ama me ai de be me kasa wie na osole ye na pa okọ ye man kasa enti ade a chia na pram se de boye wo ye awo se me ka bibije no se de wo ye me hu aboro so na me ne start kasa me kasa bia afa on so ka bi kire me afan ana me fie wura ye na o si ntwa so ena ja ye twa so nti ade twa se o me de mini program hu sa ade na obeye nti kwan da ho wonye ena me de me fa me bara me ba me kumase me tete wonum za na me se onya hwe meko because me sika wo honum nti meko makwa akode ndan meka na se adwuma ni po na me ntimi nya bi mama pe bibia to kumase ase ena me de meko e dan no so a me meko han dan no o de dan na ma ne nkunta for da dan ni kunta for be ya wunua mo me get na okofa ni sese ni nua ma me ma mo na de obeye ne third wife me fa try ni nua mo na da dem wona so edan ya wo mo dem de me ntimi sa me ba we nkoda dem mo because minim de wo dem ho ana me obi ko hwe dan ma me na je metu yaka ana me ko na me ko se ho na ja me ne me bate wo ana wo bo bla na wo so na oyile na ti na ja me so me ne me ba ye nya bito ane ye ne na musa ase be ko busha ne yakwa aba enti me ko me ba ne yale ye anadwo be 1 ahwo hye gina akora yi so min so fi akwotene wo so mo hye da ntitwi yi ena mi hu se me ko bu obi pono ena ja wo na minim se me ne wakora na ye ba ena 1 me faafo me frɛ bla yi fɛ ne ma ne bo 3 obi amfa enti ge ba akwa na so me frɛ no so hwe because minim se de mo doctor city mo hospital si ye yi enti me frɛ obi na mabusa na hwese anadwo se mo ye adwuma ho a ge no so amfa ena me tena ho na bo fo mo tiem enti o mo tiem na me so re dwale ye ena me de akwa ntom pepa akola no ana me fa me bag enti na me fa mu fie ni mu sei ana makọ hospital hono enti me twa na me say me fa akọ hwese boy wo fie hono ma ana me kọ na oho enti me bo opono ni mu no ana be ma ne ka che na yele ne say obi bo opono ni mu ana ga ni pie be na me chia na oje sa me so kunu we oso wo dan so fe ne ma me ana okọ frɛ be ma ne bae enti boy ne boy no nka ma nka won pie mpo e me so me say fa me ko gina abonten obi e first gate no wota hono busa me say ade wo pɛde enti wakasa na migina wo hwe ni din na woni mu nyansa wo ho wo busam se me pɛde no efi ha me no nete ha me ba okrom dada ma ba fi hada me ma hada enti hu se bibi na ha mi tina no pa ba 5 ma ba ofie enti be so me se na twim ko gina baabi wo te gate na busam se me pɛde eno no kwase me bufuye ena me ka de me ka che ni wi na mafa jense akura me fa akura ne ko hospital ne me nja na life man ana mde akura ne ko be 5 o'clock no bo we ya mfrɛ me amusa me se akura ne ni he na ye ne ya de ne ha no enti me de bo be 10 ho ko no mo hwe no mo se me fa ne kofi enti e bo na ya me fa ne mo be se ama ne pa ne ba ko ana me kofi enti me ko ofie no ana me frɛ me fie aka jense baby ya leo no se ono kura na jo we hu se ma frɛ ne sa ana me se ana baby ya le but na me busa ne se hospital o mo ya adwuma sa abrebe ya no ena osu okay enti ne tie nyina ne se ma boy girl na o se anya ne hwe no se obe wale girl no girl na ukochi ne se one ne twempa one ne hye dem ho na one ne tifie da sole ye bibia no obe ware no na me ya aduma 15 free December enti obe ye ne ho ade ne se Saturday be na wo twe Monday 15th oh, okay ade na Monday no mo ware omo de ye nya sie yuma am se wo Muslim yi time bi omo timi wale enti wo time bia no ware o
Eba cho da bia Sunday. Okay. Nti o ware wo Kristo mu anase enkremofo amamre. Ya akula ni su na wie no. Ana oye me so me ho ade wo fi ma busuafo. Omo ka che say wa ye me ho ade wie anse na watimi ato akula ni din wo enkremofo aso de mo. Nti wo ye me de ne Sunday wie Monday ana okoto akula no so din. Okay. Say nyame ade ma 15 for wale ge no. Me a woni me nda woni me nya hwe. Je won san so a so oyile na ye me. Na yese wakwa wale me nti ase. Se sa na Ghana mla kire de ya. Nti ma ampa cho madawo mamumu sa ne mame. Okay. Ghana mra de hin na opese ebisa no no. Oh me wo ile na opese o wale bika ho a. Ada se obesum na na se bia be pata no. Aha, but me mufu anu ho no mo a me wone maka. Be ma usu hia no we. Me hia no bromase. Na munyina mo ye adwuma baako. Oh me de me to bidie obeto me wo ho no se me ye me. Ono so to bidie. Ono so wo hye. E na me pese mi hu wo hye bidie. Ono so hye wo toka ho. O se wo peni day na na o ka che o se me wo yire. E na aka se frɛ wo yire na me ne nkasa na se mo kasa e che kakra. Oh nya adana na me ka che o kan na se menini oni me ye di agoro e wo fon so. Enti wo ba akuro mo. Akuro ba na mu di wo fon so. Oh so o ka me fa ni serious. Ono boy no kura me di kan na kontokwa pen. Because ni nua boy ba gi me sika. Oji scan ana boy ni dwane free kromo ana kwa jense ona ka che onwa nse wonwa ne nko no ene ka no betua me ka ama me tina me ne kro po nya fa tina muntamu nye akwa yese Indian love no on say India movie say obi no obi betwe mpena na so on be ware omudi ka akontokwa ansa na but mo de na ye Indian love ti mo ye Indian love na wie ebrebe na o ka kire ne se fra wo yire na me ne nkasa wo ye bold pa o be ma be so pe etimi ye bold e ka kire o se me wo yire now so watimi anya kukudura ka chense fra wo yire na memene ne nkasansa na metiase no watena matiase no watena da ne yire na ebepe ma me pa che o ka kire me se wa wotu mu sanse woni yele ana o so wa wotu ana me se wa wotu no wo fa hen ana o so wa akra ana o ka kire me se ge no won hye da nya obi a oboa no o ma ne sika bia so onya adwuma na sika na hye enti nka won opese oja me so opese oja ne se ge no won yefa otene Maame Frimpomaa ne papa fie no so wo ni fie ana so wo fie ne se ya wo yile no onte wo fie dia meka se bia wonte wo fie but oba ne te wo fie de so ya wo yile enti se me meti asa ge se me no wo yile na kasa na adentia na wunya wa wo de ma ensem pi because we be ka koshia ngwa nhye wu ayesa ensem be ensem pi because ma me meti na kuro mo honom no se ho network ya dwuma ka meka se bietum nipa gondafo adi machi no enya boko sa be ma ne friend say ye friend Majid ofin o akra no te da bi wo ye die ni se wo ka se gonjafo edi wachi no wante ase na sesala ni bepe wo no wo ti ase ni na bibisa so ono ni free he na die nti na obi kunu e na ope no na mepese mi hu sesala fo na pe yi wo se gonjafo no na omo wo yire mo oh na bibi wo yire ebi mu wo yire baby nsu ni yire ba omo eni yire no wante ase nti die nti na Majida na sa mota na di si me se me kope mema wo because na ya ma hu nti die nti na Majida o wo yire no wo ti ase ma ensem pi nti me megidi se oye meduro Majidi ye wadu kwa benzo omutimi ye sa de no ho da bi na bibi sa se kwan benzo ye na because obi a ye wo kura no na afi de akire motimi ase esi de netimi basa wo no kura no be ya adamfo no ne wo kura na enya me kura boy ni na meka Majid na o ye metanfo meka se me ne kontakwa di ye watem ko etasi nya wo nko ana wo ne be ma ahia foforo antokwa ba wi ampratwen bam ende esi bebre enti de me pese mi wo ne se denti na obi kunu wo ti ase ma ne se wo yire wo ho so still me ba be di kwadu ni bi ma nya kwadu ni bi na pese me kodi o ono ne ka kire me se on pe oba na me so se on pe oba ne krompo a me de minti min kan kire ne se pam ne free ho no but e de ya wote fie enti ye wo yile no se no kure kwa so a me de mpese wo yile ti ase wo yile ka kire me se kwan da ho metimi abeka wale no de afan ene obeko ti ase de a ene ye mpra kire na me no wache no bi akọ ne be Rose wan kasa wo yo ba ni bi nti se wote wo no na be ma wa yo ho ade e wo ho wa ware o kama ne no wo mama ware fefefe na wo ho all of a sudden na be ma na fro say Rose gina so na oba bi so no wo kasa oba be ya say wo ba amakwose ne pe wo se gi se one wo wa kasa mo agi atum ansa na me so me ne na tena Rose be kan say ma me pa cho
oga hire me se omo nkramofo de Dabi meka wo wankasa se wo na se wukunu a waware no ne na bobra efro ka bibi se kirewo so de ma oba ne mpena na wo pefoforo na de na beye me ba jo se onum se ma ye asante for de ye kurumu ntimi nwale 2 ne 3 ba ono no ka kire me se omo muslim for de obetimi awale 2 na se wo asante ni wutimi koto muslim aware so o ka kire me se obetimi awale 2 dabi wo na meka wo nya omo amamre wo asam na meka yin enti se be ma ne de ne yire number wo senso so wa frɛ ama ne yira kasa waje atum sɛ won fa wonye second wife wan power ni so na okwaware third wife de ase mempene de ndia ma me nka ase mempini o so wo meje nensa na nka mo koye no first wife no first wife no eje nensa se nka wan koye second wife oh ma eti wo de wo kodi bi no mo bi medibi obi betimi abedi wo de wo kosi edie ne kwan wo ho David mintimi enti se waware third kan me bi ho no me busa ne se sense me ho sie yetu ebie mese abeka ho ana ana ka kire me se enye bi emanti no nante ekwa anti ne yire pani no so waware no sa no ka kire nsa me nware bi nka ho omo de o ka kire me se ni kuro ndo mo yesiremfo nti ni kuro betimi awale tu enti nka de o ma mi si kwan no se wo be so osi kwan David mi si kwan wo be so osi kwan nka wo be se wudai se me wone me nda onya me hwe me nsu minim se emi kuro na ye no aha enti wone me nda de na tese won peme manyem 6 months na ma bedu family ama me banya 2 years akwa na nya se 2 years na wonyem 6 months no one ma nda bi so akopem 6 months me ba try 3 months aka chire de no ekosi se me di yawo ama na abe me nya se 3 weeks obehwe wonya 7 months obetwa mu kwa akra ba ha se me nya 9 months e na obeye ayefo ni su na ne ka ho no koye ni nyina wone ma nda nti Rose beka se wafo obi kuna boka because wona na ahwe be mai wona abo ni dwetire wona ha dan emo ne yire a wo be ware ni nuamo ekokwaje dan boss akohan foforo nti wafo obi kuna boka ne ba try sesen na ko yengwase adwuma Dabi mento kasa ni Rose bia wano na kasa kire me ma ko yengwase adwuma ma enti wo kono na botaye be na wo wani so na nya ba na wo pe na eno so ka ho yes me hu ne say ye ba na wo pe because me pa cho me feel ara me ka se na wo ye decide abroma ase wo no de bia na otu me fo se adwuma na edin enti se me yankwase adwuma na me dia hwehwe me nwa mada ache ma hwe ya mesu eno krampo de ma fa ni serious me feel la wote ase nwa ye fe ne no mele ana me free kwa so be no fe no si Rose bla wie bi ana me koi ana si Rose wo we se adwuma ya de me kura ma ye bi da na de bia ba na obehye de bia ba na obehye de mukunu we ana me sie no mele aden na o sere na me so me sere ana o si mi busu aso busa me sa de na me so mi ne de nti a wo hwehwe me kunu no mi ne bi se mo bi anka de bi anka wo be ba ha mo no sen de bia me ne da kan wa asem o so me de wo hunu me ana me sie no mele bia wa ana me sie ai o si afia ma me nti na o san yale o tena sie no agisa na to da wo tia me frɛ afia mfi me agisa bia na be pia ba na obusa me se no mele ada wo pedi na se nka afia ye ne ba nka onye ne sa enti Rose se onya bodani kurampa wone ne ngo ba ko wate wa me kan kire me no mele se wo kuru nya bodani ami hu ni se wone bodani ne wo ye enti ma me ne kan ye no mi fi ewura wi nsusu ase aka ana san kire me se me ba kuru ma ache wo mu hu ni se me di akola bi aba hoda wo mu hu ni se ma anya ka akola bi ase ma de ntia ene ko po de yonga bi na ebusa ne ma me sa asem oh enti wo mu ka sa na me ye se nya hwe de menya ne bia me ne be wo baako enye yie krompa ma pa me be bia ate enti bu ani de na nya me bota ese ka me ne be o se me ya ma se ka me sire mu ne be wa ka me ko okoro me nya be week ka me wale bi ni bi uye Rose yes adani ni suo me de ha me say you're a very beautiful woman yes e kura na me tie ma bo ne na abo ma bere wa amuna me tie o se obi kunu dentiness o ma obi kunu kura tete oza dentiness o ma obi kunu e ma free udua so ekokosi achinchina bi dua so kura dentia de akira be ma ne ye ho ade na ne yere ne wontam te sen me ne de nkomosoro mo be nyina oye na o se wo mo so mo be ye ho ade nti o wa akula be 5 years for se selima so be ba me se wo mala mini problem e ma ne be o mkodua na o fe no se obibia ye kama me se bibia ye kama ono ankasa de wa ma bi boy no oba no ne yere no de bi ono ankasa de wa ma
mina se pobi wo baby enye easy o Rose say woni bema be ware abo branka kakra na emma bebam all of a sudden say we kremoni say we den nka kremofo mo from kra no say ye kra wo ko be friend say minua but emu oya ye gitum say kremofo ware dodo but kremoni bie ni wono mo a wa ware second wife a wafa na hogo no so da enti oba no na odi ya obi woni mu third one we woni na di ho nkomo wono na Oyerepa ni na di ho nkomo me call first na ntokwa ne ko siye no ana me ka chense munila ono last brebi e de ade kwama no e na obisa abla ne say ade ni kunu wo yili bi wo ka Rose ho ana abla ne busa ne sa de nti na obisa ne sa ana osu onye hwe enti em se na ono na di nkan ate but me de me busa na wo se da bi no ohunu enti ono so wan ka hwe ankere me da enti me ko ho na me ko hu sese na ekoso no ana me so onye ne kwafo oye no kwafo a nka we nyina me o se wan enye no kwafo me ka che me kunu se oni na anokure nya sa nyenya me aka me boni dua enti me ka se me boni dua no ana ofle me kura ne ka che ne se me ma be hu se we se me se me boni dua okra pani no okay me se me boni dua enti ge ne me nkasa no mpa ma cho na e be ma su ni timi ya ne de o enti one man na sister ne frame enkwasi asempe timi ya ne de sister ne frame ama o se ni se na abesi na be ma ne se me boni dua enti opa ma cho me fa mani nto nkola mi no de woni wo bia nti wo seleme nkola ni nti me fa mani nto na me nya adwuabo no e na okra no so etu wo fo nti wo ba se eni on ko pa adwumanye akoma eda ema ni bi won ko pa adwumanye na me kun de me ba beku no o se o ka je na na ya so ko pa adwumanye nti ni kun de me ba beku no o beku ni kunu no e na ti mi kra be ma yire as a second wife ti mi kra be ma first wife say kopa adwumaye na me beku oni adwumaye onye adwuma be ma ni wu a se bidie na no woto so no ka kire se oni adwumaye be ma ni wu na so be ya shedred na ya se na won pa adwumanye na ni kun de anche obewu u beku no dinti na beku no because we your second wife eti mi nim from so be ma na yes what the third eba ma me no ka kire me se obe wale three na asefo a enka mi mana mo anka me ne betu ba wo kan se o ye last stop oba mu ka kire enu nti na me bra me hu sa anyo bo hu me nyo na ma me wan sidi se me fanyere but o se me ye madwuma ana me ne tena be 5 years ni me wo ma me wan sidi da se no obi kunu ye hwe no o ma me wan sidi da se bia da obi kunu ye hwe no me fa nkoto asa fa nkoto mpaboa obi kunu ye hwe no ohun enti me na no ka se no ka kire me se me de obi kunu ye hwe no na iri ni ho one na iri wo masan 2 ena wa beje one aka ho ka kire na oba no wa wa na me ba sure da bi onu kwa mi nya sure so ye ka kire magidi de oguso a woto ne pakoi magidi ware 10 wate ya sa na kro mo fa ma ka se ma me ha me fo so papa sa ne first wife no de oni problem eti first wife no de I stand with you it is a one makwan se okunu nwale du dia magidi nya 20 kura fa ka ho next time so obi kunu be se wo pa wo be ka che ne se call yin nchen ma wo be ka yaudie na se wo ode third wife eba wo famu no sa yaudie na e na ode ne yire na odi kan e famu but enkra ne nti menya adwuma nti e na oba ne kan ne sisi so o tena ho sa won sa wo makoko ukrom kakra bia ye oya wo pe kuratwe nso ko ukotade obi de anya se me pe kuratwe o ma obi de me kwa me sister ma fa ne so me kura me fa ne so ye menua onye wunua oya okra ma me fa ne se wo ye menua me ma fa ne so ye me kura David ebo ntimi nya onua da ba na boy no kodu a wono otafro nkakra nkakra me hu se boy no wo twempona no me hu ate kodu a wotafro nkakra nkakra obedi bia be ka se me fa ne se menua ela me hu se boy ne twempona na se wo wale wo krombo se me ko krombo so be ge ne ho ade ne yoya enya me ya me de me se me na me de ne ko krombo na me ma ne case ka me ne ko start ablabo ho no enti won sum me so wan wale mi bi mu dia me bla ma no ma fa me dia mam na me kom bedi na na ire pani no waja aware se wote ho ano no me hwe ma wonya aware we da matema se wote aware we ho ano second wife o me bobe ma ne se bodies me ma ngo wote ho sa third wife no be ba me nka sa me kwakro bo na third no ba na ni ba ye de no de makwa kowani me pa ma me ti hei na ko bro ma me enya boko sa ma me sa me kai no wa bro me de na akoy one ne kokonto kwa hwa na bore yonko ge no me de me ne ge ne nkonto me hu se me twam se ne o mmienu twa me se o mo kom baby me ka so ne kokon da oh da bi me ne de bi na nka oni sister ne kwaji awo aduro no ntokwa ensi
Oh, send me huna bueno. Na me e kama kuma say. Nempana na ye get but ase me kan o challenge me. Okay. Enti na me huna no. Enti o tu ni moto ko bush na me sele. Ana isa na gazi stalo so ha adwini o to pressure ma so mesi. Ana ye nyina ye sele. Me na kama kuma sem ko kontokwa. Me chum se no amoto am se wetwam ko mba bia. Majid sese wa wen. Oh, that boy, Savannah region. Ya frame Majid producer ne na kasa ba oyese bush and was the network nye. And ya say ebo be 10 ekwo 10:30 a onko gina ba bi e frɛ na ebenya no but ya fra Majid say wote yen ka mesre wa wo so obi ka wo de yentie enkomo ho pa Majid so wonsam ka. Okay. Enkomo ho. Oni ne jai. Oso dane no ho. Oni ne jai. 96.3. Oso dane no ho. Woni wa ye adwuma mo nya sika. Ana na de afiri kwa kware. Wo so awa nsum no. Na nchimu kakra be na wonim. Oso me na ye adwuma anya sika. Nai. Pato sima we na me na ya. Ana de nim ti na yeso afre wi. So ana so bi anim. Ami na wo hia na he na na wo nware ne biem. Asam na ne sai. Ya me sia no say me na ni kichi. Aha. Also na wo so bi. Lawson FM 96.3. Yesa me pen also ti ase ma. Nke ejuma be ye enma na wo ye. Nke ni sika wo di ejuma no ma je. Sika mi akata me me sika me to ni ama no e ka me ma kwa ata ko ton e bre no. E ti no fu de meka. Itiopa. Ejire ene bɔnhwɛ sɛ mmoa ɛwɔ me de nsɛndeɛ kabo ma ɛbɛboa nsɛ ɛne didi mmoa na ɛno sɛ ɛdibɛ 2 years hɔ 2 years kra pa wo kakra na hɔ no adwuma no asa nka sɛ wɔ sɛ ɛsɛ sɛ yɛdu fra dɛn ɛkɔ ɛne ɛsɛ sɛ kɔnyɛ bibu fra bɛyɛ sika wɔ hɔ ɛna ɔno sɛ ɛkyire baeɛ ɛsa sɛ adwuma no maa so sa meyɛ bɔɔ ma no no saa na meyɛ sɛsɛ ma no nkɛkɛkyɛ de sika ɛde ma nkurɔfoɔ ɛkɔ akra kɔtɔn ɛde sika no brɛ no ɔno no sɛ maa no de mu akra Lawson FM. Yanimwa. Na makyerɛ sɛ wɔn obi akɔyɛ dɛ akɔgye afrɛ no ntɔha na nyensɛ ɛbaeɛ nyensɛ no baeɛ no ɔpɛ sɛ na ware no ana mɛɛ no ɛmu so akala nyɛ abɔ mu no mɛware no O ware no wa nware no. meba ɛna mekyerɛ sɛ no Mire ni nti wadaroma. sɛ ma nyensɛ no baeɛ na ma nware no Aha. na do wo ba ko ase akọ e no so me nka jere jere no mu se se me no wo ka se be ya o jere be ana akọ na ka jere dira mana cha se se na para no atia we wo ana o ju wo ye so ma bon bu de pa ma ne se jina e ta kuma so e be hu no ku ye wo be wo ke ye ya ye ma na ko me bi e mu sira Baba. Lawson FM. Ela, kebi be ma de, ma be ma na ti akọtia no, a me pe no, me ti me kata me ti ko pọ ba je, han so ma be jo ba re bi. Ba na ono no me nya ma ti me waro no. Aha, be ma de hu na me ta hu ti me trata. Ono no e se me na me ni ni. Let me see you no. Me ni ko fa sa ko un se mi won tra wa ha. Kana to no so bo, ndi ni sisa. Uno ko to ke ta se mo tra wa tra. We you don't know it. Go to me catch and get it. Papa me you. I was so scared kaka. Say we hello. Itiopa. Ami do woni bibi. What you better on Lawson TV, Lawson Radio, so wale me meneda. Wan pattern. You be frɛ o, mti me so my phone no mail. My phone no mail ni enu ni nkomo. Wadaroma, you be frɛ o. Ye fidie no so ni odi ngumre hu no kure o mu a. Sabe on wagya na dada so wonya no no. Na ama obi ahu. Why? Me da so pa anti my phone no mail you be frɛ why? Hello, e to be fra wonya no. 96.3. Ene ebo be 10:30 11 ma be gina ba bi ye ni am frɛ why? Mbatwa ko boy 11 mu why? Medas nyame shop ah. Please try later. The MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. Nti abusuya we ni de enye out of coverage area nti Majid
me ba cho so phone na ye ne won kasa magidi ya se wanyini chen no ana ne nkwala brem photo ne da so yi onyi no ye kokko ni ntia me nyine chen da mi hwe photo ya se o ya akra wanya mfie sen obenya be 40-42 e na nso wo sen is more 39 years because magidi ya se baby face ana filter as a baby face bi as o ya akra bi sa ana o say anya akra bi wa no kasa e wo ba pa me ba cho anya akra o Magid me pacho so o phone na ye ne won kasa wanya age atum se woni ye bedi nkomo obai Magid say time a woni na yire kasa na wonyem oboama wote se wo ka mete ye pa me hu ne na me ne betwempona no tina na nipa bodua no me hu ne na me ne be start atwempona no ena ye kan asa kasa no me pesanka ena me pacho kromo ahimfo no mka kire me say omo na kasa bia chinchina atwa so be wane dia ene sa na tie dia me fa asem na kwenye kromo no be wale me ntinye ho no betimi agya me enti me fa asem ne mbra ba bia me de ba no ba bia me de ba fo ne pa na so be me nipa aka ho aba ahimfie ho no mafan omo ntimi so mma me lete no for ma sala hine ne say omo hia boy ne wa hase na omo no omo ma o say nyansa ne se be ye ntwro lete omo antwro lete ma omo na kasa omo na be kire lete twro omo na kasa bia enti omo na be kire ye adwuma ye nim kwa fa so ye adwuma enti nya himfi oni ye tu obi adi wachi akọ ye adwuma wa enti nya omo na we na abase ekura no me ba enyo omo na be kire ye say kono omo ntwro lete na fabra himfi wa ade na omo na ntwro lete na ma so metimi aka enko metwro lete na ma no omo angasa atena waka enti nya omo na be kire ye adwuma ti fe no to na to aso me ba cho de enti omo ka asa ache me say enchire mu de enti omo ka asa because irrelevant ehia o metimi aka enko omo aka o masem ho nka nyom na be kire se ko ba bi no omo kire lete na wa o na be kire ye adwuma ese enko omo ne kama o nti so omo ni madwuma kire de ase enko omo kire o nti enko kire o nti ye ne ye adwuma ye ne nim kwa ye fa so a ye adwuma nti nyom na be kire se ye ntwa lete ma me kwa minim lete twiro me ntwiro bi krada dear sir or madam comma I am happy to write to you this letter and I am delighted near the pen na sent woman ehwam no which was a love letter ni bida you thought writing pad na ya draw love bi ato pa writing pad ni fifi no paper ni fifi ni a draw love bi near the flower bi ato soro no kakra dear love now actually comma I am perplexed. Hey, if you are my anymore, my bro. It's over Magid phone. Was it baby or channel a quawa? Enti tonen cradi opus or your mount. Say a beer. Mamma, dear me, I make a no, dear me pass away, and I make a we. Say a beer or patal mo akuma to ye moi. Obeti ase ama na ware na nso watena wa ware ase anasa wo mpene ompata no onya akwan wo meje ne nsa de opese magidi yema obia no pacho to ne nkra Magid we so otimi nka wo ba bia wo bia ne tena afa ne sen ne friend bra Magid ade onu amoto so sen bra sen to onye romantic so kra nka ho second wife onye romantic so who you romantic na the dog door no boni di hani na wa bo hwene kakra eno yan ka ne hani no ti akorokro mu nyako na aduro ne che omo mu ni makorokro bi ade aduro obi aye na aduro da boya ho ene sound so ye na aduro ma mi ni ba bi aduro kan nya ma bana boni ene de wo de oni maduro obi de oni maduro okra ne de oni maduro o de achi no ro mu aje se wa nka obi anim na asem sa lady no wa wotere obi anko ne papa enti we nya ade bi nsi da o me start na me yi mani ni because me twe kra ma obi aka kire me say me de kopo ne me sekan obi aka kire me say me yi mani we enko ba bia kro na ware ne begu obi aka kire enti me man fa asem we serious because I wo twe kra asem me boa ma me twe kra enya kra twe ya ma me de ba ha ne say ma denti a wo miensa e na obi aka fa so wa wo miensa obi anko ne papa obi akono de no dompo so ma me ka me say nye ne na omo start ye so o matena no poka jeze omo tena kra nye ne no beta nya afna be ko ho ntokwa e na me so mi wo kro mo so mi wo muti wo se na mi se omo akọ mi fi akoda ana na mi twema akoto ma de enti me nya masem but o be so o kire mi se me ye kwase ya ene say
tama me wo ye no me ma me boy bi ko so won ko bua me dwuma ye se obi hye bi de na kwa kopama ma me na won bua bla no enti akra ne ko ho na wo ware e na opa akra na cho so sele mu won ka hwe nkyere me no ye den na o wale ge no a ho na no wo dai bibia ana wade ne chimpena na se o se wona na wo dai bibia okay na se sabe na empena chi ni mu aye den enya agoro enti ho no ana me ko na me ko hu na ka se me ma akra ne nsa ne nya adwuma bi o mele kumase me ho me kakara ena akra ne bae ena ofa ne mpena we se ne nua boy baako ena one ne ye adwuma enti one boy ne ye adwuma no within be 8 to 9 months no ena o mutu bi die ni bi minim bi do mutu ye enti maji di ni so man akonta ni $200 ena boy ne so wonye ena maji do ase na woda boy ya ho no mo so mo nji bi die to ne nisha fine o man kan ne shi no mo ne konto kwa fine Trena o mo hwema amaji di twin bi de begu kwa ho sei na wo bepe ka load no ena konta ko se bi de $450 e koton di free so what you say me so me di akwa no command so ne ma akwa ni bi de $100 pe na ma obi abaye adwuma be 11 months wa ma ni bi de $100 na no obi aye adwuma 8 months afa bi de $450 yes akonta ne de ne do so e che kwase egbo na wo bu me kwase ase egbo mba ne kwase ade anya adwuma wo ba no maji due baby a obi ye rose na meti ha me kasa no anopa ye frel ana ofre busa nsa de me wokumase ana na me se me ni kumase anti producer friend wie ye no ofre me busa nsa de me wo hen ana ka je se me wo da mango bush ye adwuma ana busa me sa da mango bush network ye adwuma ana me se ma bakrum betade asen akọ ana wo se sa na me se ana ogina busa na sa de wo se akọ no me se akọ no ho ye ogina phone so na me se aden ontimi nkasa na me de me se won kate ne phone o kate ne phone aha enti maji di me de wa ba ha sei me ka kire obuso fa ka kire me se me se meja awale de ya untimi nya me hwe betimi awale enti maji ba bia me de me nsa bre wo ka kire me se nipa mienu na hia awale ye enti se abusuafo na na begu ya awale ama ye nya me na megu awale no enti maji di me wo kumase wo na obusuafo momla na mo fa be nsa mlem ne kwa wale enti maji di me ti ha me twe wo na obusuafo na wo se wabu kwasea wasan ajiu sika wabọ na dwetre ni ade eno de odi ache me fanche ma oba na yehia na ebe kan asem no da bi ni nyina kan krato wo kan asem age adanse wa fidie so maji dre kan krato wo kwase ebo na wabu me no asa wo bana no wa hyehyɛ wadwuma na ade nam se yehia na ebe kan asem no asa unim solution unim how abesi aka wa asem da bi ti to ne nkra maji du ka kire papa ne se me nyim ya na wo ka kire wo yere me ne wo hia abro ma se dua na se ho na ka kire me se opɛ me no ana me busa asa wo yele na ka kire me se wo yele bat wo ba na wo mpɛ no dua se no se opɛ ho na network nya ba bia na network wo nti ba bia network na abagina anti na mo ye call ai okay aha ana wo ka kire me se wo ba na de wo mpɛ no na wo mwa wo hwie mu because of enkura na busa asa wo ba na we ana so ofie be aso otu na se na ye wo yele and the so peno me dey se me ba me ni what na je se me no oyele kasa ba o ka che papa ne se me nyima ansa na me bo oyele amane e no kura mpo achi me sa busa se me usi ya yetu e bi emesi abeka ho ana krato ya wo tu ni yeah broken heart ya no den broken heart chi wa wo sa chi wo sa chi te se be fie se ni na wonti bi eniye o be 2 years ni 2 years ni unyeta David oye sure ade mema ne ma na nya me boti amede ne ma ekura ase ne se me enye oba bia botai ne se okope mema o ba mema se ne pe no ohwemu a we yi papa ewom no ate ase ama no omo ma omo baba mempe ate wani so ma nya so ase na ate mani so a ya na me ka se me ko gondafo ni di machi a but that be say after Majid na ate wani so ana ente manu se na hodi ni wona isikalo so akofom nti age se me sa ye so oba de nya na odi sika ekofa bema na ma se me shi abo we se se na miniska nkasa me bia nka mawu because me wo ye no a otu ya hospital fee 2000 operation anya yi ene me sa ko second one ene so 1000 ti sa 3000 de otu ya enu achi me ara me hwe me wo 3 months me ko so anka se hospital for omuni ma asem we me kwa edro kese ene atwema me ko apart from e bana na wo pe no die na wo Majid we ma wo se wo ti asem me de me hu no me hu ni se oyidi onye obi a ope ne ho asem
eno so ka ho na ode pay me na me de ti ase ma Ade na ese ase emma ni nyina no mo pe emma na ha me hwe the wi a wo sitie no na no ho dwuma me because onye obi a opeka say too much apart from say on pekasa ne dey mbiem oh me dey no na me de share ka je say nya hwe because ene me ma bebre ni ana me si me busi na say me no ka che me say oh enya ma ti no nantenante ekura ase no ana me si o nya hwe emma no mo ye di no say obi a o ha na say bia ka che say ko won frɛ ne le one le kasa ko won frɛ ne yere so convince aha say bia o ne ne yili kama so wonya basa basa aha ntina ne nyina ka na ma meti ase ma say emma na mo ye din no mo market wo soro papa nti say we ye be ma na opekasa wani so ohye ampacho ye din wate say ope market pa dia we ye be ma na wani so ohye na opekasa bebreba mesre wa ye din wo hye oba na obeni modurewu sa wo hye oba na no ahye da oh I love you na say why aboko wunya ni wi na de ahye nani oh papa to nen cry sika na sem na yese meka so wabu kwase a wonye oden enti maji due wo be hia ma broma ase no a ne yete ho no me tu de afrifie e no koda bush e chechire lo bara ne yedem awia kataban onkrofo ye adwuma na me nu aduane e mintimi na me force na me ka fa we bra na me koti na me betire enti maji due wo se koda boya so me ya na me ma ka sika de koe na oja oyiri bi wo fie okwesi mi anam sa ba mema wo sika ye adwuma ansa na wutimi obi die krampo dum ye krampo na opesika to botokwa na onya bi onya sika me na me sa firi da boya besene kwa abroma ase ko den danka eji sika breo ansa na onya sika to boto ahye bi die gumti maji due se ne de wo so wa ye na wo wale a me na wo mpa mi bie mu a me de se me kuru na ye wo endu de so me so mpa mi bie mu a meti ha se bra ne besu me ne kwa wale me ne oni asem bia Onsu mo saying onsu me 800 million 80,000 me pa try chopable Ghana cedis me ba try 800 million bra na ne boy a wo say 800 million bra me ne boy dey say me 800 ko ma me dey ache no because me check bi dey offer ye wo ho no mo a enkanya hu sika na wo say me ba akula na nti imagine 800 million the 80,000 and we the stamp position another bra ka do wo say aye ne den ye the stamp position say panyan me ma fi mumra mu minti me say me the stamp position imagine 800 million panyan me ni one city po free so because wa konta ko ne kwa ya adwuma 8 months no ojibide 450 bucks 450 bucks 20 something million na me am no adwuma be 5 years 800 million one city free so meje ne kwa wale Matinti Majid we dia o stamp si so senka wanfa panyan no kra dia nka bia betimi asre nte so nti ba bia wo bia no se de ye ka no wa wonim se wo yire e na akokɔfa no wo san afa bia kan wo se me second wife de me mpene e ma fa ted ma nti de jame kwan na me nkɔ nti Majid wo ye be ma wasi ubo se okɔware de a jane kwan na onkɔ ne ba bi na fe wo ba no nso nyese wo je oba no kwan a na oba no wo gya ni mu san se oba ne na nhwɛ no woba na na wo no yes na me to ne nkra no na se ka to nkra ma no wo kra dim nkra to nkra broken heart ndi na de ne number bi to nkra ma ne se on hwe wo ba yes se wo hwe ne ba wo ne na wo ye wo ye ya meti dem kwa de me di pa na koso ahwe no because me da hwe nkro for manya de nya me de ama me na me nya adwuma hwe no obehwe no ate oba Rose ye be hwe ama na hwe akra no ate o frɛ fi just see me sister mo me na ma hwe me nua no o mo ma na sin de o wi tu ni college o mo nyina ma hwe o ma wi nya brotherhood da bia mo my sisterhood so asamo next time mo so shi obi kuna ya no atwam wo be den wo be boni dua da bi dua bo de me encourage you what yi dua bo free wanum ya se de o twese kan no owu wo se kan ya no obi a wo pe dua bo bebre bia no mo be da me do ye be ya me fe David ya be hwe ya ma mo abroma se network wo ho no ma me we ni nyame o hata so ne fuma kwa se amoti mu se ka hwe aden wa ya wo de yi ana wo di na chi sa ya na ede ma nye me ni a de be na ede enye danka watena won ati hu ni so enye wa te se edu nate ana kakra wom ate oro ate ana kakra wom you say the ate we are sure god ya we ye broken heart 20 you ma enye se eye me yafo na ware no me kai bra ma bla obi ahu mi amada ne abre wa amna no na ye me ya
Enya awale na adan de no de aye wa ya abrewa ma sile mawia sa me fro bi o no fle busa na wie ekoso onom na enya aduane opa na besi enya to adi ana bush won so no maduane on bedi mi ntimi ni na so ohia na wo ye adwuma yi dada nye on na de ko ye adwuma na me ye madwuma dada me ko ayele so ase me obi me wo bush na wo se me kwa me ko 7 emo 11 12 na abeduane madidi na mada ade a china niema na masia ko na makopam na masia be fi ti me hunu metu ne danwula anim ene acheche lo be ye dam bobuhwo abra na yire ewo fie na ile tenkran na yire ti akra ye peska wo nwuram kodi ofie bi no no nti wo ne na ebre wo nwuram da roba mu no owi ano de akoma na yire na o si fie but na lentil kra wondruye me menye ne one city say wa wi aboso awie atoto China dos watototutum te say me say akata say obeton ko one na ekotenem anya ma me first wife one na yire na ekotenem nti ese o hye obi kuna we den mi bisa o hye obi kuna we den o be san te ase na se Rose waba mumu o be san akọ wow hye obi kuna be san te ase ti ase ma my lady amba chobre mame Oba Rose no kwasem ni mete am hwe din mareho me yanso so ese oba besi asebe adwuma din a wo ye enkohwe so ye na adwuma enkenye ne se wote a wote ni sue ade e wo mu a Rose anya ye ba no na ode kekere ne re na Majido se hwan no obeda so no oni apani ananso ye onu emu you see oh why na dwen se obeware na bia ode oba aye adwuma nti em so wo hu we say na no ana oso ni adwuma yo nti na ne me na obeye adwuma ai wo bia oba wo no ye na adwuma na wo no atimi akwa nwura me de roba yi eni me bi wo ho ase wan famu a wo hunu se de na ni su sitie eni su a wo tie nyina no me hu se enye sebe Majid no wari a woko wari ne mu nkwase buo ni adwumadin a wama na ye no nka wono na de ye na adwuma nka bara nka okwa animu eni ti be ma no womra no meka asem papa bi enkyere rabe na nakoma ento ne ye mame no oka nsam kitinkiti bi wa kyere ho wosese wa anya ye obebodi dua ku no se wo hu se Majid sakwase buo na 15th of December ya wo kwa wari so ho na ade bi wo ho a wo kan so ana me hwe ni din sebi opa wo nyame adomo nam so wa mo anya nyinsen wanya nyinsen na ampa wawo for 6 months a woni obayi da ya nyinsen ne ba ya wonya 6 months no bepem samre ya yetiwe woni ni nhye abium why ohuro anya sebi oba no na no ho ye ne de na mom adwe etechire se ade no mempa wo bium utimi be ye no ho ade awie wo wie wo bia kwa ye oba ho ade wo wie ya asa wafa bag ato kon ho na ne oye no ho ade ye dey anything Majid omra na o say 80,000 a onfa ma no no de onkonko ware na ababa we na kuma ento ne yem na wonhwe ne ba ono a woye na adwuma dada na ko wonto aso no onye na we ya desuade de ba ema nyina ema de bia me ka say yiro ho na ye adwuma eye wukunu unya nyame na wo so na mo mama adwuma nye di twetwa ho fra 0208 pe adwuma ye na bai na yem wo adwuma nye 020889 na oni omo edi instant a wo yo ba anase female cooks wo adwuma me hoye ano pe de na de onam na sam ne so on ne mentina biem waja magusu won ho ye frɛ na oso won pacho no entina me ko family wono ma eti Rebecca mempe obiem
Majao enu. Oto wa no sorry say wajao. But your problem kakra wo ho. Nti problem ben. Ena misi mi yi. Nti ma anadwo amadana obeto share me so. Me yese me tie mu be so me mu na. Edo ni tu menum se ko share me ntimi wada wasam ne menti ase wonyem ma me check na yese me but na yewura 2 months me check ntimi check na hu se asoko mienu na me catch no se me baba bi a wo wada no wada no ode sa so say tina me da ya se no de na ni besisi mi so no o so me minimum say e no de do ni tu mi mi tie mu no ti o de tu menum no je mi mu na me se na de na waka chem se nyin se ni mi yi na me se mi nte do no de ama me ti me ti wono ko fa nsuo se me no na me se me nom e no ho ntokwa bobo ma beti bobo ma poso yi me ringa e hye me ringa hye me no je me phone e na me ka se nsuo ni me no tokwa ni mu no na afa me hu se ade na hye me ho ne pe ye yinti na me num nsuo no na se na aduro ni choki e na me num nsuo no e na me ka che ne maame mama ne ba na nam se wa bia me taya no ndo tu ni moto no koi chi na obe na jona ye ko na mse ma mi no mi ni sen aba o si mi yi na mi si mi yi ntia no ho ntokwa na ye ko no na mi ka mama se ye de na mi cheche mu chere ne sa na jono eduro na no ofo so me se obisa se ma bo me ma me amane na msi de bi okay yawo naba na msi it did 3 days ya na Sunday ya pon no me say just say abon me won no feel ni ka chene say eduro na ama no no akwose ni say ma ama na afa we na anhye me ho ama na ama ebe nyeti mi ku na na yin say ti eduro ni maame na ti ebe aye no maame mi so osa enemy da it within 9 months na me san fair frobi who reporting ma police say woni be mate pacho satam ne o yes yeah we two the also third one no didn't na odi nyi o kan say o ka chem so na why family planning amount but am one me timi ko yiye kwan ben so like so ne mo ne ho ban pacho na nyinsen aba ne besi ama be sen wa drogu wanum ama nyinsen na sei no wan kan kire pacho bi na ye din ma me se me kan Afisem eba asem ne mu ohun obetimi amia o me ne the poison awura wanum o that week ni mo no sana wo be ka che ne se wanyem no na ntokwa bi wo ho ana pacho bi na ntokwa oye okwa bontin a o ma ba ya na me kan on o me ma de chi ebo so anaju 2 na o suspect se bia o twempa tokwa nketenkete e wo ho asa na nyinsi efe owie ya wasan tie si usu sana yere no wato ati e na asan nyinsen to aso e ntimi ye suro fi se de wode aye me no ebi mbetimi asan esi se we na manya me ho afedi a ebi na next time no manya ne mo na mane etimi fi asem ni si ye no me catch you no
na me bo na mane se ma nyinsen asabo no say mabo me kura mane na me si da bi no say yes me kan kire no fi se sisi me kun enam de ode aye miniti time a ode tina fie ti ma me kura me ho na bi bia na nyinsen na enyini na me yes na me ye ne sa na me dia no a later no be hu nyinsen wo ho no na yes akwa ya enye so me anya ne easy yare da hoti minidi me ya me ho hwea enye na wo se me hia obi wo obi be so me mu me ma ne mienu kura no me ni obi a me akwan so ti me ye na me frɛ me sister bi wo ho me ware ko na be dress mo be siesie me ho e fe na sister ama na oye family friend pa o me susu ma se me fa nkwa abonten no esi me ku panyi nti me bona mane a enhye bi ama misa na nti one day o posti asori wo ne page so na me ku o ka chem se me mra bi times na enya kwa me mo mpa ye ma be ma na ensisa ye be dey ebeba o ka sa na me si yo mate ba me kira ade nti me ni time a me de ba agi weekend ekosi Sunday di me ye na o ka na me ka che ne se okay ya dey ti 2023 na ye be ko me tem ba na sa ye 6 March esi when eti me ko ye no e na ono no me kuna ka nyem na wa mama de adura ka na sisi and o say me ka twa ne de ayi enwo ho na onyin onu ankasa hu a ewo ho asa na obusa me say ikun ya me bi amane asa ya ayankomodi a me ni need na ka twa ne say me mbo obi amane na o say da bi wo ye mistake ukun side umu obi amane na wankasa on so side umu obi amane asa na maame nti na me se na ekoso wo meni me kunu ntem na o se na ono kwa ne ye mu hye no na o se da bia na o se yetena se ka chem se no be bom papa amane ne to bom papa amane na se ne sa dia ono no be ba ya na ti wo frɛ me kunu na me ku ka che ne se o ma obema me mo maba me ma me mo nchen ayede aba na che se ya ka asem no na papa ji tu mu no e na yes ne sa dia me nko back to me parent ho na me ko me back to omo bema omo onu so ni parent be ba me esi asem me ji tu ma me ko me ma me mo Edison but not ma ufie me hwehwe wonu abusua eme say na obey dia baby papa mu busa na ono se woni na busa fat ase so timuni omo ba ya omo se makobo adwaman na ma wo enyo die omo bo adwaman a o ma chiwa die e de no mu yo mo kan se wa bo adwaman an kan chiro eto menyem odi edu ase no na ase foforo enam ka che ne san edu ha obehu baby efre anase wan chirem se eye foforo na se edu ya no se eye foforo na o so otuma na kan wo ye no ese last Tony Dean pacho debi mi anam de ne to me ma arehosem e ma me wo ye me ma me arehosem e
ma wa ba fi abaye ho ade me ba che ne nkuma fo ukunu mu na me hu asem pa meka because omo pema asem me so me pe omo asem minim tede na nsem ne sha eja kakran sa na diewu tede na sha ase no se bia ne sofo bi ne papa ne maame acho ni bra bia ne no omo ti area wono kosusu asem e kire no e wo me ni ta no ne bra ne ntem bra ne ntem be ye basa ofe no kula awon nti mi shada ko ne bra no no se enim me fe na awon manti no won hu asem one ne be dey one ne be eto no nti na se mi ni obi ma so no nso o ma me akọ e na me so mi pacho mu fi kwa uta ene yesu ya wa akra woni ne ware mo ye japade bi mo ye den pacho efie Sorry. Cannot answer. ukunu e friend say Raymond producer no wakasa isi mu fa ne audio ne meto so mame na ono so oka na ke pese ye timi sorry because asama ayire kan obapa se na ode beto be ma why mi as strong we bie wanum de adu agum abortion bi abortion rambo we de mi hu bi da na wo so chire obia na shosho wanya mfie san 29 years mo worry how many years me worry no sad why on worry me bi mu pa on osi on ma baby a debi we share no top plot ba cha debi no ne bo ne me ma make to aneti nti eche obeya me ho ade awie na why di na wakrata so onye ho mate oni producer edi nkomoma yen hwe de ono nso ka asem we de ma o so ka wo me papa no Lawson. what's up no what's me papa ho me papa baby Ni maame baabi. Ni maame ne papa de suma ne maame ne one ne bae. Nti ne yafro no wada Romo. o se Oh papa. What you better or Lawson one you be from maka we akire so ya peno. Be why wada ma me mo wa pa mi ne mo ka say bia enwie nti odi aba nti wada Roma we de bibia ni e be fa o papa so e be jo papa no ba ni afre no Lawson FM. da de kwan bia so kwa be mo yeso e be sabe ya amfrel ha okay some problem go fit die when they are fine me da so no ye criminal offense o no second one say oba what is sika na ehye na num chine what is man eno echi osan maame aduro de hye osan de aduro chai 3. there
Tai be no ye. Dia ya. Da hoje ana butu. Me nyoke. Da ya. Amoku. What time? Portman penifo. And I'm oh, we no say jam ho. Jam ho koi. odi wie ye no. O say ja na me call washroom. Ti metina city no so na eji ba he. 96.3. Dang. Nim Raymond. So bishop na oye adwuma wo motonto dining and a mirror. Raymond. Bomadi ana fa phone no. Not reachable. Please Yeah, can try was the again papa mo. later. Asam no one papa so on do ni shake. Woni ne asa wo ya ade bia na ni nye ho. Me pa cho me mpo say waka bi cho. Say Baby be say me wo de na ma ne cancer. E bia wa abon na me kan we be apart from produce ni abu penisa. sawari no ma wo hu re So matina wa twen ba wa for ba for pa chan. o ye ho ade wa sorry dem Pa kwas but Bacho okay baby. matinti ye behwe na producer so ne de na ai se se de ye friend na enkra mienu no de di kan mienu no still 1.8 a week. Okay. 108 cities. mate I'm from Poma Medasi. What a mammy can't Rebecca semi ho ekakra. One in Nikru Raymond. Asam no are ho kakra wum. Na eyame yasa brante na Antonio Boas na went to me anchire yimu. Ama entiasie ntimi mfiri baabi ma emame. Sede na wo kan se oba woni ne te awo nkwala mienu. Na woni ne te na wo ye wo yira wa ye ne ho ade. Na woni ne ehia na nyinsan aba. Na opeso otu nyinsan ne gu na oba no ada ma ode aduro. Ekɔ no numbra wada. Se onno manyinsan no nsan. Me ho ne de yam se be ma no bae na ma ye nkyiremu a enka ebeboa yen. Ebema matimi ate ase. Na obi da otumi mena de ma no ye. Ho no ekire ma adwene. o se oda wo se odae no oso ne mene nti nani ate ne preso aha nti nani ate nye Okay, and on say de na ubusa no na wantumi anyia no ho no. Saa de we nyina akoso. Hwan na obo na mane. Ena wantumi amma obi amane amma ukunu no wa mekire okwan wode wafa so na se. Ewo mpanimfo anim. Ena enu achi moto aso ware. Ena de nyinse foforo aba. O se me ka kire na obeyesa de me ye ne ba kono nti no. Na chase ho na kire ma adwene. Ka be ma ne be man ka be boa me. Na enu nso achi oba no nso age atum se me nka nkire no. Na me de nyinse na sie be ma me ne nyem. A waware me amene ne te. Na akire ya be ma no wo behunu no se nyinse na ye ni wo no a. Na chese kwa bi so no nso ayem fom so. Adenti na ne be ma te a waware wa wo ne da sori. Na nyinse ya ba o se me di sie. Se me ka kire na oba ma sai no nti ebinu matumi fo se me mfa nsie nkwa animu kakra. Wan mo be ma na mane. Na wan mo be ma na mane wo ne ho ananyem ye. Efrisa ne wadi ka ye wonti no abohu. Na nka eba ye na wo ka ho asem a ana oba betoa so aye ana wo ka kyenza krache condom wo ho wanhye wo kɔ no ro nyinsa ne ba bi o ebe ye ne den aso obusa no
na wotumi ya no every say beba no obese no de a ene wo se bambo bam na wanyi nsan de asie kopem se obe wo be ma no se akwara na nya ne ba akwara no kro hu no efie ho ahwani a wo hu akwara hu se ne nyina no enam ne kwa so na emom eye me ya ye wo mema ne bi wo ho mu kura sa suban no se umpese wo no oba wo a eye ne ma mienu ada sam babo ho ban se munni bambo bi a mo bebo a munya aye na mo ntam ba bi eno de brebre ama amane ama se wankwa wonu ukwade a ubedu eno de e wo se ye ka kire mema no na nyinsan so ba na ye wadwen so obetu agu aye bone nso nye ye na ye kwa asori ya ye tu nyinsan agu no nyina no enye de eboa mema titiriw binom oba nyinsan a na se ne homo aba no no oba na ya aka ompenani mahwe na oba no ofiti ya no onyinsan ye oba nko anyinsan ma no nye ye wo be ma no juma wo ye no wani ha ye no de afiri mu ba ye ne nyinsan no enti oba no oka ho asema kire wa ka wano tum na ha so je oho me twe ai o te so no ya de bayire kura to hwena no ebeben aw yanka no kura nkire mema no munya saade na duru ba bia na ya de saade no tete ma na dodo na Maame Frimpomaa kwa ho sema dima ka rose bia ya time ne ko okay ni mafia abram kakra mame mame mbra first na yenkoye ni mame nka nkire yes onim God of Inoka God hu untimi oye ompnampo cho say menya mpna bi wo baabi sa mpna nkasa na bekunu enti first wife ni nyame na eko ama no oye oba oka ye ni mpo no kasa daabi eye disrespect eyo enya de eyo obuo airtime ni kwan krasa wogitum enti de ani usum o kire se wo na wo betimi aye adwuma aboa beema no amana konanim eno na wo de share beema ni tirim eno na wo hu ni se wo ye oba brefo na ne yire de oye kwadwofo fi so o ka kire wo se me yire de omoa me ti na ye oba aboafo ena wakoboa wo so no aketua na waje no bibia ni baabi biem ska bia ni wo de ma wo de hwe na yire no enkradan no oba no wokodem wontenem